ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бинандагони азиз, умедворам ҳамагон сеҳатманд ва саломат ҳастед. шукри парвардигори маннон ки боз ба дидори ҳам расидем. ҳоло шавкати муҳаммад бо шумо ҳастам ва барномаи хабари таҳлили PAYOMNEWSро бароятон пешкаш мекунам. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳои имрӯза. боз ҳам мардумро фиреб карданд. дар хатсайрҳои башардӯстона танҳо мардони ҷавон сафар карданд. ҳукумати Тоҷикистон ваъда додааст ки то охири соли равон арзиши нерӯи барқ, об, алоқа ва хизматрасониҳои комуналӣ дар Тоҷикистон боло намераванд. дар ҳисор марди 42 соларо ки бо иттиҳоми таҷовуз ба номуси духтарчаи 12 сола гумонбар дониста мешавад, боздошт карданд. владимир Путин раис ҷумҳури Русия барандаи ҳамапурсии тағйири қонуни асосии ин кишвар шуд. иқдоми башардӯстонаи ҳукумати Тоҷикистон дар шакли хатсайрҳои чартери барои ба ватан баргардонидани дармондагон ки чун ғамхории пешвои миллат ба мардум муаррифӣ мешуд, фиреби навбатии ҳукумати Тоҷикистон баромад. дар хатсайрҳои башардӯстона аксар мардони ҷавон парвоз карданд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори аз корбар Моҳира Шафиева нашр шудааст ки ба қайдгирии билетҳо дар яке аз фурудгоҳҳои Москавро нишон медиҳад. дар навор дида мешавад ки аксари билетгирифтаҳо мардони ҷавон ва хушлибос буда, чанд зани дармонда бебилет мондаанд. аз ҷумлаи ба парвоз роҳ наёфтаҳо ки қаблан номнавис ҳам карда будаанд, худи муаллифи навор бо чанд кӯдакаш ки мегӯяд хонаашро супоридаву дар кӯча мондааст, ду зани ҳомила ҳам, як зан бо чанд кӯдак ва марди беморе дида мешаванд. хоҳари яке аз он занони ҳомила мегӯяд ки хоҳараш 3 бор бо пойҳои варамида ба сафорат рафтааст. аз сафорат ӯро ба фурудгоҳ фиристодаанд, вале бо вуҷуди ин ҳама ба хатсайр роҳ наёфтааст. яке дигар аз занони ҳомила мегӯяд ки рӯзи дуввум аст, ба парвоз роҳ намеёбад. қаблан мақомоти Тоҷикистон гуфта буданд ба парвозҳо пеш аз ҳама дармондагону ниёзмандон гирифта мешаванд, вале навори нашр шуда маълум кард ки ниёзмандон ҳатто пас аз ҳама ба парвоз роҳ наёфтаанд. Салам алейкум, Достонам, здравствуйте, мои дорогие. Вот я сегодня пришла в аэропорт. Я вчера жаловалась, что не могу попасть и не могу улететь. Но сейчас вот я в аэропорту. Я просто хочу наглядно немножко показать, кто сейчас улетает. Кто стоит у стойки на регистрации. Подошла к представителю Somon Air. Он говорит, у меня никакого списка нету. И я знать не знаю, мы все билеты продали. И я сейчас вам буду показывать, кто на самом деле летит. Куда стоя пойдаш? Шумон ба куйчи пойдаш, не шумон тинч одамой. Мешини том ба ҳазр. Вот, это весь народ, который летит в Шамбай сегодняшним рейсом.
Правда, не знаю, кто из них больной, кто косой, кто кривой, я не знаю. Ну, дай Бог им всем здоровья. Вот это весь состав, вот, кто летит. Ну, может быть, Байношомба есть провожающий. Но факт то, что вот эта девушка беременная тоже записывалась. И ей тоже не звонили, ничего не говорили, ее как бы нету. Ни в списке, нигде. Вот еще одна девушка, тоже я общалась с ней, тоже живет в Душанбе, тоже записывалась в посольство, и тоже ей не звонили, и никаких билетов нету, и ее также в списке нету. Здесь еще одна была беременная, я сейчас ее потеряла. Если я сейчас ее найду, тоже сниму ее. корбари дигар бо нашри аксе гуфтааст ки полиси Москав шаҳрвандони Тоҷикистонро ки дар назди сафорати кишвар ҷамъ шудаанд бо нидои сафорат кор намекунад лутфан пароканда шавед аз назди он меронад. кормандони он дари сафоратхонаро баста дар дохил пинҳон шудаанд. ҳанӯз пеш аз парвозҳо радиои паём аз қаллобӣ дар фурӯши билетҳо хабар дода буд. агар ёдатон бошад мо иттилоъ дарёфт карда будем ки ҳадди ақал 3 соҳибкор аз Москав ки на ниёзманд ва сафарашон танҳо сафари тиҷорист тавонистаанд барои парвоз ба кишвар кафолати сафорату консулгариро ба даст оранд. 2 нафар ба ивази $700 و 1 نفر به عوض $750. $750. از 2 نفر $300 پیش پرداخت گرفته گفتند که باقی مانده اش را در فرودگاه به خزینه می سپارند. این هم در حالی که سفارت اعلان کرده بود به کسی بلیت فروخته نمی شود و آنهایی که نامنویس شده اند بلیتشان را در فرودگاه می گیرند. اما نوار نشان می دهد نفران با رشوه بلیت گرفته کم نیستند. همچنین منبع ما از تاجیکستان خبر داده بود که هر دو شرکت هواپیمایی تاجیکستان پروازها را چون پرواز تجاری نرخ‌گذاری کردند و با فایده خیلی بالا. یعنی پروازهایی که حکومت تاجیکستان چون اقدام بشردوستانه و غمخواری به شهروندانش معرفی میکند در اصل پرواز تجاری بوده بیشتر برای درآمد گرفتن دو شرکت هواپیمایی انجام بشود. پیام پیش بینی کرده بود که از این معرکه هم حکومت شرمنده‌وار خارج خواهد شد. حالا تماشاگران گرامی پیش بینی ما درست برآمد. اما برای این حکومت و منصبداران آن اصلا در گمان است که کلمه شرمندگی معنی داشته باشد. اکنون چند خبر و رویدادها از رسانه‌های دیگر را همکارم صفیه واحدова گزارش می‌دهد. در تاجیکستان سوغورتا برای واسطه‌های نقلیات از مونوپولیای دو شرکت بیرون کرده شد. اگر تا این وقت تنها تاجیک سوغورتا و سوغورتای اولین ملی حق داشتند که واسطه‌های نقلیات شهروندان را سوغورتای حتمی کنند، من بعد همه شرکت‌های سوغورتا به این کار حق دارند. مجلس نمایندگان هفته گذشته طرح نوی قانون درباره سوغورتای حتمی جوابگری گراجدانی و حقوقی صاحبان واسطه‌های نقلیات را تصویب کرد. یکی از بخش‌های مهمی سند این بیکار کردن مونوپولیای سوغورتای حتمی واسطه‌های نقلیات میباشد. جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی در پارلمان گفت که نبودن تنظیم کامل باعث محدود شدن رقابت سالم در بازار حتمی نقلیات شده است. در اساس طرح نوی قانون شرکت‌های سوغورتا بعد از اجرای شرط‌هایی که حکومت مقرر کرده است حق دارند نقلیات شهروند را سوغورتای حتمی کنند. از جمله شرکت‌هایی که می‌خواهند سوغورتای حتمی واسطه‌های نقلیات را انجام دهند باید نه کم از 10 میلیون سومانی سرمایه داشته باشند. اینچنین شرکت‌های سوغورتا باید مبلغ پرداخت ضرر به حیات و سلامتی را از 5800 سومانی تا 31610 سومانی زیاد کنند. حجم جبران مال و ملک جبردیدگان هم از جانب شرکت‌ها باید از 2900 سومانی
то 15834 сомонӣ зиёд карда шавад. ҳоло дар Тоҷикистон 18 ширкат барои суғурта кардан ҳақ доранд. мувофиқи қонунҳои амалкунандаи Тоҷикистон, ҳар соҳиби мошин дар кишвар вазифадор аст ки суғурта дошта бошад, вагарна нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ ҳақ доранд ронандаро барои надоштани суғурта ҷарима кунанд. ҳукумати Тоҷикистон ваъда додааст ки то охири соли равон арзиши нерӯи барқ, об, алоқа ва хизматрасониҳои комуналӣ дар Тоҷикистон боло намераванд. дар ин бора фармони раисҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон содир шудааст. вазорати адлия баъд аз тасвиби парлумон рӯзи 2 июл шакли пурраи фармони раиси ҷумҳур дар бораи коҳиши паёмадҳои иқтисодии пандемияи COVID-19-ро нашр кард. дар он гуфта мешавад ки то охири соли равон баррасии масъалаи боло бурдани тарифҳои нерӯи барқ, оби ошомиданӣ ва полезӣ, алоқа ва хизматрасониҳои коммуналӣ мавқуф гузошта шавад. гарон шудани нархи хизматрасониҳо ба хусус арзиши нерӯи барқ аз ҷониби аҳолии Тоҷикистон бо норозигӣ қабул мешавад. ҳарчанд мақомот мегӯянд маҷбуранд нархи барқро боло баранд то он хароҷоташро пӯшонад. бар асоси фармони раисҷумҳур дар бораи коҳиши паёмадҳои иқтисодии пандемия чандин гурӯҳи соҳибкорон имтиёз гирифта ба оилаҳои камбизоат ва оилаҳои бепарастор мондаи муҳоҷирон кӯмак расонда мешавад. аз ҷумла иштирокчиёни ҷанги дуввуми ҷаҳон, шаҳрвандоне ки нафақаи иҷтимоӣ мегиранд, маъюбон, кӯдакони ятиму бесаробон, оилаҳои камбизоат ва оилаҳои бесаробон мондаи муҳоҷирон ба андозаи музди меҳнати ҳадиаққал кӯмаки якдафаина хоҳанд гирифт. музди меҳнати ҳадиаққал дар Тоҷикистон 400 сомонӣ аст. дар фармон гуфта мешавад ки нафароне ки вобаста ба бемории сироятии COVID-19 таҳти муоинаи тиббӣ қарор дода мешаванд, бояд ба варақаи корношоямӣ таъмин шуда ҷубронпулӣ дарёфт намоянд. раиси ҷумҳур ҳамчунин дастур додааст ки нигоҳубини афроди сироятёфта ба коронавируси нав ройгон сурат гирад. пештар чандин нафар беморони гирифтори COVID-19 ва наздикони онҳо шикоят карда буданд ки ҳамаи хароҷоти табобатро худашон мепардозанд. ҳамчунин чанд гурӯҳи соҳибкорон аз ҷумла онҳое ки дар бозор ва марказҳои хизматрасонӣ бо патент кор мекунанд 3 моҳ аз пардохти андоз озод шуданд. коршиносон ин меҳрубониро ба интихоботи дар пешистодаи президентӣ рабт дода мегӯяд. мисли ҳарвақта аз рӯи таҷриба бо баробари маъракаи интихоботӣ наздик шудан худашро меҳрубон вонамуд карданро оғоз мекунад. баъди гузашти интихобот боз ҳам барномаи кӯҳнаи ғорати мардумро даст мегирад. дар ҳисор марди 42 соларо ки бо иттиҳоми таҷовуз ба номуси духтарчаи 12 сола гумонбар дониста мешавад боздошт карданд. маҳмурододинаев, муовини раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон гуфт: марди боздоштшуда айни замон дар ҳабс қарор дорад. нисбат ба ӯ парвандаи ҷиноятӣ боз шуда, ба ӯ то 25 соли маҳрумият аз озодӣ таҳдид мекунад. ба гуфти Одинаев, волидони духтарча аъзои ҳизби социал-демократии Тоҷикистон буда, аз ин рӯ ба онҳо ин ҳизб кӯмак мекунанд. хабаргузори Азия плюс менависад, барои дарёфти маълумоти зарурӣ дар бораи ин қазия ба прокуратураи шаҳри Ҳисор расона муроҷиат кардааст, лекин дар он ҷо гуфтанд ки дархост хаттӣ пешниҳод шавад. ёдрас мекунем ки дар бораи ин ҳодисаи гӯшно шунид, рӯзи 17 июн Раҳматулло Зоиров, раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон, дар саҳифаи фейсбукияш хабар дод. Зоиров дар бораи таҷовуз ба номуси духтари 12 сола дар ҷамоати деҳоти Сомон, участкаи Кӯчабоғ дар Ҳисор аз ҷониби ҳамсояаш иттилоъ дод. гуфта мешуд, шаҳрванди 42 сола соли гузашта дар говхона ба номуси духтари 12 сола таҷовуз кард. ӯ бо таҳдид ва истифода аз ҳолати нотавонии духтар ин корро чандин маротиба такрор кардааст. 2 моҳ пештар духтар кӯдак таваллуд карда, ҳозир дар Ҳисор болои духтар ва волидони ӯ фишор оварда мешавад, то ки қазия бо роҳи осоишта ва бидуни оқибат ҳал шавад. дар вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон дар посух ба изҳороти Раҳматилло Зоиров қайд карданд ки кормандони милитсия далели таҷовуз ба номусро ба қайд гирифта, айни замон прокуратураи шаҳри Ҳисор ба тафтиши ин далел машғул аст. ба гуфтаи волидони духтарча, онҳо қариб 1 сол пеш ба прокуратура ва шуъбаи корҳои дохилӣ ҷиҳати шикоят аз болои ҳамсояашон муроҷиат карданд, лекин аризаашонро қабул накарданд. Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия, барандаи ҳамапурсии тағйири қонуни асосии ин кишвар шуд
که زمینه را برای باقی ماندن او در قدرت تا سال 2036 فراهم می‌آورد. خبرگزاری آلمان صبح امروز 2 ایول به نقل از مقامات کمیسیه مرکزی انتخاباتی روسیه گزارش داد که با شمارش 98% آرا حدود 78% شرکت کنندگان به طرفداری از تغییر قانونی اساسی رای دادند. به این ترتیب پوتین حق شرکت در 2 دوره دیگر از انتخابات پرزیدنتی را به دست خواهد آورد و می تواند 16 سال دیگر در این مقام باقی بماند. ولادیمیر پوتین از 2 دهه به این طرف در مقام‌های رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه کار کرده است. حکومت روسیه با قرعه‌کشی برای دریافت منزل استقامتی، تبلیغ افزایش نفقه پولی و ممنوعیت ازدواج همجنسگراها تلاش کرد مردم را به رای‌دهی تشویق کند. روز چهارشنبه همزمان با آخرین روز نظرسنجی که بنابر محدودیت‌های مربوط به پهنشوی کووید 19 در طول یک هفته برگزار شد، با دستور ولادیمیر پوتین به همه خانواده‌هایی که دارای فرزند هستند 10,000 روبل برابر به $140 پرداخت شد. به گفته کمیسیه مرکزی انتخابات 60% افراد ثبت نام شده در رای‌دهی شرکت کردند. حداقل میزان اشتراک کنندگان برای رسمیت یافتن این همه پرسی 50% معین شده بود و اصلاحات نیز در صورت به دست آوردن حمایت اکثریت 50 به علاوه 1 قبول می شود. این بود مطلب هایی که امروز برایتان آماده نمودیم. برنامه های دیگری ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ادنکلاستیکی، توییتر، ساوندکلاود، فکانتاکت و غیره قابل دریافت است. در پایگاه پیام نقطه نت همه روزه خبر و رویدادها گزارش داده می شود. تحلیل ها و مقاله های دینی و فرهنگی و سیاسی نشر می شوند. این همه محض برای شماست. امیدواریم پذیرایی خواهد شد. مرحبا با پایگاه پیام نقطه نت. تماس با ما توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.